Shetani ili aweze kufanya kazi na wewe vizuri, anatafuta, kwa sababu amekuona una bidii. Na Mungu naye akitaka kufanya kazi na wewe, anatafuta watu wenye bidii. Ndio maana Yesu alipokuwa anachagua wanafunzi, akachagua watu wazembe. Alimkuta Petro ana bidii kwenye kuvua samaki, alimkuta Mathayo ana bidii kwenye kukusanya kodi. Yani haiwezekani Bwana akafanya na wewe kazi kama ndani yako kuna uvivu. Lazima uwe na bidii. Kwa kuna watu tumekosa majibu kwa sababu hatuna bidii, sio kwa sababu Mungu hawezi kufanya. Kilichokuwa kinatafutwa ni bidii. Hakuna jambo zuri lenye ukubwa wa heshima ambalo aliambatana na bidii. Kama uko hapa mwanafunzi, kuna aina ya maisha unatamani, hayaji kwa kulala usingizi, hayaji kwa uvivu, yanahitaji bidii. Wakati mwingine Mungu akitaka kukuamilisha mambo makubwa, cha kwanza anapima, unayo bidii? Kwa sababu jambo ukilipata bila bidii linakosa heshima. Na ndio maana Mungu kama vile amejificha, ingawa anaonekana. Lakini unajua maana protocol ni kwamba wewe tunaonana hivi sasa hivi, lakini ukitaka kuniona lazima upitie kwa mimi. Lakini tunaonana hivi. Maana Mungu ndivyo ilivyo. Mungu si huyu hapa. Mungu si yupo hapa. Lakini kuna kanuni, taratibu na sheria ambazo amejiwekea, ambazo usipozifuata utabaki kuwa na Yesu ndani ya moyo wako, lakini hauji kuona matokeo, hauji kuona matendo, hauji kuona majibu. Kuna principle. Wakati mwingine Yesu unaye hapa, lakini anakutaka uzunguke, uende mpaka kule, uzunguke mpaka kule, alafu baada ndo unarudi tena hapa. Wakati Yesu umemwacha hapa, lakini anakutengeneza njia kwamba lazima uende kule, ukakutana na mtumishi fulani, yule mtumishi akuzungushe, baadaye ndo akulete kwamba Yesu ni huyu hapa. Jasho linatoka, Yesu nimemtafuta kweli.